Baon ako kanon kay wa ko nimo ang dami. Nabi, unsa man ni? Sus, rice cooker imo man gidala taon oy. Sisu. Nah, unsa may kanon ako diri gidala man imong kanon tanan. Sus nagdala pa jud kag dilata. Papa, papa. Oh, unsa man? Maadto na ko sa school, wa pa kay baon. Exam pa yan namo karon. Ha? Unsa man ka? Ewa man ka mo ingon. Lain ba kay mag-exam tapos walay sulod ang tiyan. Naunsa man ka papa oy? Oh. Naunsa man gidala man ang alkansa nimo? Ibili na. Hoy. Unsa man? Ganun imo man gidala imong alkansa? Ibili na. Dalaon ako ni kay wa koy baon. Sus, pastilan. Ay, may sultin ta kagabi para makahiram ko dayon para ihatag baon si mo ha. Unya, nakidala kanon baon. Ay tama day nakalimot ko. Oh, unsa man na? Baon ako kanon kay wa ko nimo ang dami. Nabi, unsa man ni? Sus, rice cooker imo man gidala taon oy. Sisu. Nah, unsa may kanon ako diri gidala man imong kanon tanan. Sus nagdala pa jud kag dilata. Ibili ni bi, ibili ni. Iputos na to ni imong baonan. Bi, san man taon kanak oy? Unya gipalitan day ko nimo baonan nya wala man. Dili ang kong dalag baon oy. Nabi, tanaw na ko na imong bag bi. Kasi kung saan ako ipasulod mo na dalaon mo sa eskwelahan. Tuh, si papa oy. Saan po ipanulod ni mo ani ba? Unsa man eh? Sus, dala magagbugas pati naghanap po yung bugas. Unsaon ni mo ning bugas? Alangan, sige naman ko kaon sa baon sa akong classmate. Mauna dala ko bugas kay bayad ako sa iyaha. Sus, pastilan, kanon nun tayo mong ihatag, dili kay bugas. Pati naghanap bugas sa pila na yung gikaon di ay. Sus pa, pasubrahan na ako. Kay basin dili ako kausab. Wala na ba yan libre ka ng panahon na? Sus, pastilan, ibili na yung bugas. Ibili ko ng rice cooker na unsan man taon ka, uy. Hatdan lang takagbaon to sa eskulahan, ha? Jollibee ha? Sus, Jollibee pa gilito ko.